twongeye kubaha ikaze hano ku Izuba News TV. Runo urubuga rukugezaho amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo, update z'imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Nge nk'ibisanzwe ndi Claude Hategekimana ukugezaho aya makuru. Ingingo zacu z'uyu munsi zibanze kubikurikira. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigambye gufata abasirikare ba RDF mu mirwano yabereye Isake kuri uyu wa gatatu. Ngewe rero nkuzaniye ingingo igira iti ukuri ku basirikare ba RDF cyangwa se abasirikare b'u Rwanda bivugwa ko bafashe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwano yiriwe irimo irabera mu mujyi wa Sake. Ikindi ukwiye kumenya, umutwe wa TABARA ubu ngubu wanyomoje perezida w'u Rwanda Paul Kagame nyuma yahatangaje ko ibitero bivugwa ko byagabwe n'uyu mutwe wa TABARA ku butaka bw'u Burundi bishingiye ku binyoma byahimbwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kugira ngo icyasha Rwanda. Ariko TABARA ntiyemeranya n'ubutasi bw'u Rwanda, dore ko perezida Paul Kagame yari yavuze ko aya makuru ayakesha ubutasi bw'u Rwanda, ariko TABARA ikavuga ngo ubutasi bw'u Rwanda bwahaye perezida Paul Kagame amakuru atariyo. Ndakubwira byinshi rero kubitangazwa na TABARA kuri iyi ngingo. Aya makuru kandi tukaza kuyarangiriza kuri Agatha Kanziga, uyu yahoze ari umufasha wa perezida Habyarimana Juvenal wategetse u Rwanda guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ndetse urupfu rwe nyuma y'urupfu rwe mu Rwanda hakaba harabaye amahano akomeye. Agatha Kanziga ubundi ni muntu ki? Yaricaga agakiza. Uraza kumenya uburyo Agatha Kanziga yicaga agakiza mu gihe cy'ubutegetsi bw'umugabo we perezida Habyarimana Juvenal. Aka kanya rero reka duhite duhera ko aya makuru avuga uburyo igisirikare cya FARDC gitangaza ko cyafasha abasirikare ba RDF mu mirwano yabereye Sake. Ni ukuri cyangwa si ukuri? Izuba News TV rero yagukoreye ubucukumbuzi kugira ibashe kumenya koko niba aba basirikare ari aba RDF cyangwa se atari aba RDF. Reka wenda dubanze duhere ku byatangajwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ifatwa ry'aba basirikare bivugwa ko ari aba RDF bafatiwe mu gace ka Sake. Ubundi nakwe duhite tuguha amakuru twacukumbuye y'ukuri agaragaza niba koko ari aba RDF cyangwa se atari aba RDF. FARDC yo ibivuga iki? Ibivugaho iki? Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko hari abasirikare b'u Rwanda n'abarwanyi ba M23 bakishikirije kuri uyu wa gatatu. Umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko niwe wabitangaje yifashishije urubuga rwe rwa X. Uyu yavuze ko abo basirikare avuga ko ari ab'u Rwanda n'abarwanyi ba M23 bayamanitse barambika intwaro hasi ku bwinshi nyuma yo kotswa igitutu mu mirwano yabereye Isake kuri uyu wa gatatu. Nta gihamya Lieutenant Colonel Njike Kayike yigeze atanga cyerekana ko koko abo basirikare bafashwe ari aba RDF, usibye ifoto yashize kuri Twitter ye ari kumwe n'abasirikare babiri bavugwa ko ari ab'u Rwanda. Ni ifoto nyuma yo gucukumbura no kumva rero ibyatangajwe n'uyu mugabo cyangwa se umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru ni Lieutenant Colonel Njike Kayike, nuko Izuba News TV nakwe twakoze ubucukumbuzi ndetse tuza gusanga n'ikinyamakuru Bwiza cyandikirwa hano mu Rwanda nacyo cyakoze ubucukumbuzi bwacyo cyandika ku iyi nkuru twaje guhuza neza. Iyi foto rero yagaragajwe na Lieutenant Colonel Njike Kayiko ivuga ko ari abasirikare ba FARDC nako abasirikare ba RDF bafatiwe mu mirwano Isake. Ni y'ukuri cyangwa si y'ukuri? Nyuma y'ubucukumbuzi bwakozwe n'Izuba News TV bugaragaza ko iyi foto cyakora yafashwe muri Mata 2018 ubwo FARDC yashikirizaga igisirikare cy'u Rwanda bari abasirikare bari binjiye ku butaka bwa Kongo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Icyo gihe Lieutenant Colonel Njike Kayike wari ufite ipeti rya majoro yabwiye ibiro ntaramakuru AFP by'Abafaransa ko abo basirikare bari bafatiwe muri metero 500 uvuye ku kibuga cy'indege cya Goma bafite imbunda ebyiri n'ibyombo. FARDC yigambye kuba hari abasirikare ba RDF bayishikirije mu gihe u Rwanda rwo ruvuga ko nta ngabo zarwo ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibihugu bitandukanye byiganjemo ibyo mu burengerazuba bw'isi byakunze gusaba u Rwanda kuvana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo bivuga ko ruhafite nyuma yo kugendera kuri raporo y'impuguke za Loni zarushinje guha ubufasha M23. Ariko nk'uko byagaragajwe na Lieutenant Colonel Njike Kayiko ko abasirikare bafashwe ari aba RDF bafatiwe mu gace ka Sake nyuma yo kotswa igitutu na FARDC n'ihuriro ry'ingabo bafatanyije. Izuba News TV yaje gusanga
aya makuru atariyo ahubwo ashingiye kuyo nakubwiye haruguru, ndetse ikinyamakuru kirimo Bwiza cyo mu Rwanda nacyo kikaba cyanditse iyi nkuru. Reka duhite tujya noneho ku byatangajwe n'umutwe wa TABARA uvuguruza Perezida Paul Kagame ku bitero biheruka kugabwa mu gihugu cy'u Burundi bikitirirwa uyu mutwe nawo ukaza kubyigamba. Uyu mutwe rero ukavuga ko ubutasi bw'u Rwanda bwahaye Perezida Paul Kagame amakuru atariyo. Iyi nkuru yo ihagaze ite? Umutwe wa TABARA uvuga ko urwanya ubutegetsi bw'u Burundi wavuguruje amakuru aheruka gutangazwa na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko ubutasi bw'u Rwanda bwamuhaye amakuru atariyo. Perezida Paul Kagame mu kiganiro aheruka kugirana na Jeune Afrique yatangaje ko ibitero Burundi bumaze iminsi bivuga ko bwagabweho n'umutwe wa TABARA nta byigeze bibaho, ko ahubwo ari ibinyoma leta y'iki gihugu yahimbye mu rwego rwo gusiga icyasha u Rwanda. Mu Kuboza umwaka ushize nibwo u Burundi bwijunditse u Rwanda runafata icyemezo cyo gufunga imipaka ihuza ibihugu byombi nyuma y'igitero bwavuze ko umutwe wa TABARA wagabye ahitwa mu Gatumba hafi n'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe Gitega cyangwa se ubutegetsi bw'u Burundi bwavuze ko icyo gitero cyiciwemo abantu 20 biganjemo abagore n'abana mbere yo gushinja u Rwanda kuba ari rwo rufasha TABARA binyuze mu guha imyitozo, kugaburira, gucumbikira no gusigasira abarwanyi bayo. Umukuru w'igihugu yabwiye ikinyamakuru Jeune Afrique ko amakuru ubutasi bw'u Rwanda bwabonye agaragaza ko igitero cya TABARA u Burundi bwitiriye u Rwanda nta kigeze kibaho, ko ahubwo ari bwo bwagihimbye. Ati Perezida Paul Kagame akaba yaragize ati ntibyigeze biba, ubutasi bwacu bwagaragaje ko nta muntu wigeze agaba igitero ku Burundi, ni ibintu byahimbwe, barabizi ko tudakorana na TABARA cyangwa abandi, mbese nta gihamya na kimwe kibigaragaza, yaba Godefroid Niyombare yaba TABARA nta numwe watera aturutse mu Rwanda. Nicyo cyemezo twafashe kugeza ubu, ni uko bintu bihagaze. Umutwe wa TABARA rero mu butumwa wanyujije ku rubuga rwayo rwa X wavuze ko ari wo wagabye ibitero ku Burundi, ushinja ubutasi bw'u Rwanda guha Perezida Kagame amakuru atariyo. Uyu mutwe ukaba wagize ati muri iryo tangazo uyu mutwe washize ahagaragara mu kiganiro Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yahaye Jeune Afrique cyasohotse ku 25 Werurwe, yatangaje ko inzego z'ubutasi ze zagaragaje ko nta muntu wigeze atera ubutasi bwa ubutegetsi bwa CNDD FDD, ko ari byo byahimbwe. Biragaragara ko inzego z'ubutasi zamuhaye amakuru atariyo. TABARA yavuze ko ishimangira ko ariyo yateye u Burundi. Uyu mutwe wunzemo ko nta yandi mahitamo ufite atarayo kurwanya ubutegetsi bubi kandi butemewe bumaze igihe bwica abaturage mu gihugu cy'u Burundi. TABARA igakomeza ivuga ko rwose amakuru yahawe Perezida Paul Kagame n'ubutasi bw'u Rwanda atariyo. Aya makuru reka tuyarangirize kuri Agatha Kanziga agaragaza ububasha n'ubushobozi yari afite ku gihe cy'ubutegetsi bw'umugabo we ari we Habyarimana Juvenal wategetse u Rwanda guhera mu mwaka wa 1973 kugeza 1994. Agatha Kanziga rero yari afite ubuhe bubasha, yabigenza gate? Ariyo makuru ngiye kukugezaho ndetse ari burangize n'iki kiganiro. Kuva Habyarimana Juvenal yajya ku butegetsi, Agatha Kanziga nk'uko tubikesha ikinyamakuru cyangwa se inkuru tukaba tuyikesha ikinyamakuru Igihe cyakoze ubucukumbuzi kiza gusanga ubushobozi cyangwa se ijambo rikomeye Agatha Kanziga yari afite ku gihe cy'ubutegetsi bw'umugabo we Perezida Habyarimana. Iki kinyamakuru Igihe kikagira inkuru igira iti kuva Habyarimana yajya ku butegetsi, Agatha Kanziga yakoze ibishoboka byose ngo agire ijambo rikomeye mu butegetsi bw'umugabo we. Hanateguwe ingengo y'imari izifashishwa muri icyo gikorwa ku buryo hemerejwemo agera ku bihumbi 110 by'amadolari y'Amerika yagombaga kwifashishwa mu kubona intwaro, lisansi, imodoka n'ibindi bikoresho. Si ibyo gusa kuko hari n'abandi Kanziga cyangwa se Agatha Kanziga yatanze inkunga ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda yagombaga kwifashishwa mu kugura imyenda y'intera hamwe. Agatha Kanziga yitabiriye izindi nama zigamije gutegura jenoside, harimo iyo yabereye mu rugo rwa Pascal Simbikwanga i Remera muri Mutarama 1991, yabereye mu rugo rwa Colonel Sagatwa ari nayo Kabuga Felicien yasabiwemo gutanga inkunga ye, ndetse n'indi nama yayobowe na Kanziga mu mwaka wa 1993 mu rugo rwa Welars Banzi i Gisenyi.
kwa 27 Gashyantare nk'uko ikinyamakuru igihe gikomeza kibivuga 1994 nabwo Agatha Kanziga yitabiriye inama yari igamije gukusanya amafaranga yo gufasha intera hamwe. Iyo nama ikaba yarabereye muri hoteli y'umugabo we yari iri ahitwa kwirebero yitwaga hoteli Rebero Lorizo. Iyi nama yagannye ku musozo ku ikubitiro habonetse miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda icyo gihe. Kanziga se niwe wayoboraga igihugu rwihishwa? Ikinyamakuru igihe kikibaza iki kibazo. Igisubizo gitanga rero ngo nuko Kanziga n'ikipe ikomeye yabo mu muryango we yari amaze kubaka bageze ku rugero batagishaka kuvugirwamo na Perezida Habyarimana, ndetse bakaba banamukumira mu bikorwa byabo nk'uko babikoze ubwo Habyarimana yajyaga kuri ya hoteli yo kwirebero, ariko akangirwa n'abacunga umutekano kwinjira babiherewe itegeko na Agatha Kanziga wari mu nama na basaza be. International Crime Database ivuga ko Agatha Kanziga Habyarimana yari ishiga ry'inyuma mu kazu, ari nawe wari imbaraga zigenga ubutegetsi bw'umugabo we Perezida Habyarimana Juvenal. Muri Kanama 1994 Uwanyirigira Jeanne wari ufite imyaka 24 n'Uwimbabazi Marie Claire wari ufite imyaka 22, abana ba Dr Emmanuel Akingeneye wari umuganga wihariye wa Perezida Habyarimana Juvenal batanze ubuhamya mu Bubiligi. Bavuze ko indege yari itwaye Habyarimana imaze guhanurwa, bagirwa mu rugo rwa Perezida kubera umurambo. Ese Dr Akingeneye barize Agatha Kanziga arababuza. Mu buhamya bagize bati yongeyeho ko ahubwo natwe dukwiriye gufata imbunda nk'umuhungu we Jean-Luc wari ufite imbunda ya R4 ubwo twatangiraga gusenga. Agatha yatubwiye mu ijwi ryo hejuru ko dukwiriye ahubwo kujya gufasha intera hamwe kwikiza umwanzi. Muri ako kanya ababikira bashiki ba Perezida Habyarimana bari bahageze, Musenyeri wa Kigali nawe yari yahageze. Twumvise umubikira witwa Godelive, uyu ni mushiki wa Habyarimana Juvenal wari mu gikoni avuga ko abatutsi bose bagomba gupfa. Nyuma y'iminsi 2 jenoside itangiye, Ubufaransa bwahise buhungisha Agatha Kanziga n'umuryango we, burizwa indege bajyanwa mu Bufaransa. No mu Bufaransa Agatha Habyarimana yashatse kuhakomereza ibikorwa byo gutsemba abatutsi. François Maurice Adrien Marie Mitterrand aramwiyama. Ahangaha akaba yaragize ati twahaye icumbi Agatha Habyarimana, ariko ni umusazi ushaka gukomeza guhamagarira abantu gukora jenoside kuri radiyo zo mu Bufaransa, biragoye kumucubya. Kugeza ubu imyaka ibaye 30 Agatha Kanziga aba mu Bufaransa. Icyakora nta byangombwa byo kuhaba afite, n'ubwo icyo gihugu cyanze kumuburanisha cyangwa kumwohereza mu Rwanda ngo aryozwe ibyaha bya jenoside ashinjwa kuhakorera. Aya ni incamake rero igaragaza ubushobozi bwa Agatha Kanziga, umugore wa Perezida Habyarimana Juvenal wategetse u Rwanda guhera mu mwaka w'1973 kugeza mu mwaka w'1994. Ikindi ukuriye kumenya kigaragaza ubushobozi bwa Agatha Kanziga ku gihe cy'ubutegetsi bw'umugabo we, nuko inama rukokoma yahuje Agatha Kanziga, Perezida Habyarimana hamwe n'abandi bantu mu bari bagize akazu, barimo Joseph Nzirorera hamwe na Perefe wa Ruhengeri Charles Nzabagerageza wasimbuye Protais Zigira Nyirazo, ndetse na Perefe wa Gisenyi Kome Bizimungu na Colonel Elisa Gatwa wari umunyamabanga wihariye wa Perezida Habyarimana. Agatha Kanziga aha akaba yari afite ijambo rikomeye cyane. Naha rero dusoreje inkongoro y'amakuru nari mbazaniye. Ndi Claude Hategekimana uyibagezaho hano ni ku Izuba News TV. Muzajya mukurikirana amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Ciao dusubire mu makuru yacu y'ubutaha, ariko mbasaba gukora like, share na subscribe kugira ngo aya makuru yacu ajye kugereraho igihe.